Dobar dan, poštovani gledalci. Posle letnje pauze nastavljamo sa emitovanjem studentske emisije Javna odbrana, ali u novom sastavu. Ja sam Katarina Vučković. A ja, Ana Divac. Leto je već na izmaku i ostalo je malo vremena koje možemo da provedemo u prirodi. Zato u današnjoj emisiji pričamo o tome kako iskoristiti maksimalno prirodu, a u isto vrijeme i sačuvati. Prilog o tome pripremila je Jelena Đekić. Selo Belegiš. Na 30 km od Beograda nalazi se mesto u kome su stari ljudi zdravi i dalje radni, a mnogi mladi i dalje žele ovde da ostanu. Hajde da vidimo u čemu je taj. A ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko... Vinogradi i lubenice su nekada bili zaštitni znak Belegiša. Međutim, Dunav je oduvek bio najdraže mesto Belegišana za opuštanje, zabavu, ali i za rad. A kako su Sremci poznati gurmani, i ovde se mnogo i dobro jede. Hrana ovde nije samo užitak, ona je i gorivo za naporan rad. Života. Slanine i luka kad se najedeš. Možda radiš koliko hoćeš. Ne moraš, malo da spavaš i samo radiš. A zdravlje? Zdravlje da bolje ne može biti. Nema kolesterola, nema ničega. A slanine sam pojeo, Bog zna. Ravno, nigde brda sve je ravno. Ajde, Mariške, sad vam da ležete. Ajde, kokale. A kod lekara kad ste bili? Ja nikad Ona nisam. nikad u životu. Karton moj još stoji ceo. A ja idem... Nisam neći jednu primila ništa, ja sama ovako sad... Ja i malo da pričem, onda sam imam pre neku godinu. Na pregled nikad. Nikad? Ne. Slušaliću, ja nisam imala na plući, na izu. Ovako, zdravi ste, osjećate se dobro? Pa dobro, noge malo izdaju, sad to je drugo, ovako, ovamo, da. Kraću godina je dobro. Kraću godina, hvala Bogu. A ti na belom perju zaspi mi. Ravno, nigde brda sve je ravno, ravno mi je sve. Ljubav prema ravnici i životinjama, ali i ekonomska kriza naterali su mnoge mlade da se vrate na selo. Odrastao u bloku 28, pa kasnije na Bežanijskoj kosi i tako u međuvremenu non stop smo posjećivali Belegiš vikendom i tako učestvovali smo u svim poslovima oko bašte, oko pilića, oko životinja. Ovde je zdrava sredina, hranimo se zdravo, sve su naši proizvodi, time se hranimo, znamo šta jedemo i zdrava je sredina, ljudi su normalni. Uživamo ovde, imamo vremena i da odemo do Beograda i za Dunav i na more i tako, ima za sve, ali mora da se radi, eto, to je, moji prijatelji Belegiš zovu selo veselo. I tako, mi tu imamo i čarobnu kuću i tu ima svega, ima da se nasicka, ima rakije od jagode, ima rakije od dunje, ima svih vrsta rakija, vina, znači zato zovu čarobna kuća, selo veselo, čarobna kuća, tako. Niko nije verovao, nisam ni ja da ću da živim u Belegišu, iskreno. Mi smo odrasli u vreme inflacije, u vreme kada poljoprivreda je bila totalna nula, kada se prodavalo 20 tona žita za jedne patike, Nike ili Reebok, tako da ni ja ni brat nismo očekivali da ćemo živjeti u Belegišu, nismo mislili da ćemo to raditi. Tako, sad je došlo vreme pa se sve okrenulo i eto nas sada. Završili smo škole, ne bavimo se time što smo završili, bavimo se poljoprivredom, ono što se kaže seljaci smo. Jedan od stanovnika Belegiša jeste i znameniti novinar, sada i hroničar Srema, Kamenko Katić. Istorija ovog sela je jako zanimljiva. Nekada je bilo ispod brega, uz sam Dunav, pa su česte poplave bile.
i narod je morao da se preseli na drugo mesto, pa je jednu od crkava koja je bila na samom Dunavu premestio gore na breg. Danas postoje tragovi te druge crkve, da kažemo, krst i još neki delovi, i ona je bila isto brvnara kao i dole. I tek negde 1927. mislim, ne znam tačno, podignuta je ova crkva pred kojom sada sedimo. Znači, Dunav je, kako se pomerao tog Dunava, kako su usmerili Dunav više na desnu stranu i formirali taj plovni put, Dunav je sve više pritiskao naselje i ljudi su se preselili na više mesto gde nisu bili više ugroženi. Belegišani žive okruženi prirodom i životinjama. Mnogi od njih mogu sami da proizvedu gotovo sve što im treba, a oni drugi vjerojatno su suviše navikli na mir i lepotu ovih predela, pa zato i žure da im se vrate na kraju svakog radnog dana. U Evropi sve veći trend da građani podižu svoje bašte u gradskim sredinama i time vode zdrav način života. U Beograd taj trend tek treba da dođe i to inicijativom Udruženja građana Baštilište. Prilog pripremile Marina Jeftić i Kristina Mustafić. U toku je zelenjivanje Beograda. Jedan od ovogodišnjih projekata je Plato Đoke Vještice, a u planu je izgradnja urbanog džepa na Vračaru. Gradsko zelenilo planski uređuje površine i pravi raspored prema prioritetima, kao što su lokaliteti ili istorijski značaj. U svakom slučaju uvek se vrši selekcija i sa prioritetima, znači u zavisnosti od sredstava, u zavisnosti od vremena, u zavisnosti od boniteta same zelene površine. Mi uglavnom prvenstveno dajemo primat zelenim površinama koje su najviše ugrožene. Podjednako gledamo da zadovoljimo i najuži centar grada kao i periferne delove. Moram da pohvalim naše sugrađane, uglavnom sa velikim zadovoljstvom, čak kada imamo veća gradilišta, izlaze nam u susret našim radnicima. Donesu i sok i kafu, imaju i sugestije, zatim uvažavamo i njihove, kažem, predloge. Pored gradskog zelenila baštu uređuju i grupe entuzijasta poput Baštališta. Oni takođe uzgajaju različite vrste povrća po organskim standardima. Njih 30 svakodnevno radi na 15 parcela. Baštalište teži da se proširi na više delova grada, a dobrodošli su i novi članovi. Baštalište je, verovali ili ne, potpuno samofinansirano, dakle nemamo nikakve donatere, nemamo nikakvu podršku, ni podršku grada. Gradsko zelenilo kao javno preduzeće koje je nadležno za uređenje gradskih zelenih površina još uvijek nije pokazalo neko interesovanje za ovaj koncept. Šta više, dobili smo neku informaciju da su potpuno nezainteresovani. Mi smo pokušali da razgovaramo sa njima o tome u više navrata i naravno da nećemo odustajati jer nema prirodnije saradnje nego između gradskog zelenila i organizacije civilnog sektora koje promoviše grad kao zelenije i humanije mesto za život. Pored vladinih i nevladinih organizacija koje uređuju Beograd, građani smatraju da nema dovoljno zelenila. U odnosu na Banja Luku, ovdje toliko malo ima zelenila, a koliko nama priče da mi u Banja Luci imamo puno betona, više ovdje ima betona nego u Banja Luci. U posljednje vreme je jako lepo što je obnovljeno ovih nekoliko parkova i tu se lepo održava i to je zaista prijatno i proći i posedati. Pa to je zaista slaba tačka u Beogradu i trebalo bi malo gradske vlasti i uopšte gradsko zelenilo da malo više brine o tome. Budući da dolazim iz Vranja, iz manje sredine, meni je Beograd jako lep i zadovoljna sam kako sve ovo izgleda. Prelepo. Pa moglo bi malo više budu popunjene. Drveće nije dobro orezano, a i nije pokušeno, tako da loše. Iako zaposleni u gradskom zelenilu aktivno rade na izgradnji i održavanju različitih zelenih površina, jednaku pažnju zaslužuju i grupe građana, poput Baštališta, koja svojom ljubavlju prema prirodi i trudom doprinose sredini. I pored opisanih radova, a usled nedostatka novčanih sredstava, činjenici da su određene beogradske površine još uvek zapuštene.
Zdrav način života nije samo zdrava ishrana, već i fizička aktivnost. Još jedna evropska navika koja je stigla u Beograd jeste zamena automobila biciklom. Međutim, naši biciklisti traže bolje uslove kako bi to i ostvarili. Prilog pripremile Olga Mihajlov, Aleksandra Savić i Darija Stojković. 41. grupna biciklistička vožnja Udruženja građana Ulice za bicikliste održana je u subotu u centru grada. Vođeni parolom "Ima nas", oko 650 biciklista provozalo se trasom od Trga Republike do Brankovog mosta i time poručili da Beograd jeste biciklistički grad. Svest o ravnopravnom učešću biciklista u urbanom saobraćaju, kao i stavljanje kulture bicikliranja u dominantnu poziciju, jesu ideje vodilje ovog udruženja. Mi smatramo da je to moguće uraditi u apsolutno svim gradovima, bez obzira na teren, topologiju, kulturnu pozadinu, kulturološku pozadinu i tako dalje, zato što je ovo trend koji se ne dešava samo u Evropi, ne samo u zapadnim zemljama, nego u celom svetu. Sad to se sprovodi na različite načine, ali bicikl definitivno postaje sve zastupljenije prevozno sredstvo. Tako da smatram da bi izgradnja infrastrukture ovde, makar najosnovnijih traka, koje je jako lako obeležiti, u suštini podiglo pre svega svest među ljudima da oni smeju da se nalaze na putu. Izgradnja odgovarajuće infrastrukture samo je jedan od načina koji se mogu sprovesti kako bi se povećao broj biciklista na ulicama. Stručnjaci predlažu i drugi pristup: povećanje svijesti o biciklističkoj i saobraćajnoj kulturi uopšte. Svi govore da su Italijani dobri vozači automobila i da su, međutim, zašto su oni dobri? Zato što kad dete bude malo, da kažem, 3-4 godine dobije biciklu, pa onda dobije malo veći bicikl, pa učestvuje na bicikličkim trkama, pa onda kad poraste dobije motor, pa vozi malo motociklu, pa posle krene sa malim autom, pa sa velikim autom. Znači on je praktično od malih nogu u saobraćaju i sigurno da mora posle da bude dobar biciklist. Evo šta kažu biciklisti o problemima sa kojima se suočavaju u gradu. Imao sam par slučajeva od vozača, bukvalno u Makazice te dovede, znači ne obraća pažnju da si ti na ulici ili nisi. Više događaja da bude i više, na primjer, još staza da se napravi i onda će ljudi moći da više koriste bicikl. Veoma je Beograd nezgodan za bicikliste, jer jednostavno, ko je recimo na Banjici, onda se spusti do Adi, da se popne uz Drajzerovu, to je stvarno problem. Ljudi generalno ne gledaju na bicikliste, koje je stalno po biciklističkoj stazi, onako malo više svijet. Pogodan način za povećanje saobraćajne kulture jesu kampanje koje sprovodi Agencija za bezbednost u saobraćaju. Kampanja Pažljivko, zatim kampanja pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u okviru globalne nedelje automobilizma, kao i određeni promotivni spotovi, samo su neke od uspešnih mera koje vlada sprovodi. Što se tiče stradanja biciklista u saobraćaju, mi nažalost još uvijek nemamo uspostavljen trend opadanja stradanja, tako smo u 2012. godini imali povećanje broja stradalih biciklista u odnosu na 2011. Međutim, već u 2013. godini taj broj je smanjen sa 73 poginulih u 2012. na 56 u 2013. Tako da, prosto, to jeste ohrabrujući podatak, ali i neki dodatni podstak da mi u narednom periodu učinimo što je više moguće. Pozitivan učinak se ne ogleda samo u navedenim brojkama, već i u praksi. Nismo imali skoro nekih nezgoda što se tiče biciklista. Ranijih godina je malo bilo to. Sada vozači više obraćaju pažnju, savesniji su, biciklisti su bezbedni u suštini. Baš obraćaju pažnju. Čak bezbedniji i od motorista. Nedovoljan broj parking mesta za bicikle, neobeležene biciklističke staze, kao i nerazvijen sistem za iznajmljivanje bicikla, samo su neki od problema koji Beograd još uvijek drže daleko od evropskih biciklističkih metropola. Čini se da beogradskim biciklistima prestoji još mnogo pedalanja kako bi došli do svog cilja – Beograd, Velograd. Do tada imajte na umu da automobil troši vaš novac istovremeno taložeći masne naslage, dok bicikl čuva novac i sagoreva kalorije. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Vidimo se za 7 dana u istom terminu na televiziji Studio B. Doviđenja.